Kino yalamat kita khot kanong po area Women Welfare Association NEHW kakenhun trimon ngau bah kilong kumi. Haka arpau tarik risau da kamen jaga jeng Kmen kila rakhi ya ka silver Jubili Rupa da ka baor ngau bah lang ya ukik kum kadak jong ka jeng Kmen. Haka ni ka sngi lawan bansyam bentalang haka ni ka jeng lek Kmen da uba Mayralborn CM MLA kumukongsan haka jeng danang uba Balajit Rani ex MDC ba rangkan sai makado kong Meristela Marai, Presiden NEHWA, Ba Sylvester Mensong, Rang Bashnong Nongpo, Samla Lumlang Shilla, Presiden, Seng Samla Nongpo, Lembat Kiri Rang Ba Kanikatan. Kumban Penken Mau, Yaka Nongpo Area Women Welfare Association, La Seng Haus Nam Hajar. Bat Hakajingya Tenti Jong Kanika Kenhun, Menta Arpusan Snam, Kalali Shibun Kikam Nagabenta Ki Imlang Kasalang, Nadu Kijing Ai Jing Hikai Kumnu Ban Sengkam Sengjam, Kijing hikai banyada yaki khelung kena bat kabakong san baka nika kenhun kala yang scam halor kanong rem ban pen Khubor yaki longkme ban kentiu yaki hybrid bat bante yaka lawe jong kajat penrio. Jubili gade tekin Kmen. Angin hai syarikat de dongbeli. Angin gidan langbar dan di dalam Kristen, di dalam Kristen, di dalam Hindu dan Muslim dan di parlok itu ni kafir. Ingin agar India kawan Shillong Mayralborn mensyakri hadirin kafir ini kita. Ketika yang Jubili dari Nawwa Khubor mengenai dan disim yang itu Khubor hidupkan mau hidup rakyat dari dunia identiti jom mau jam di berpihak. Jubili hidup rakyat hari ini dapat ratusan sem tim kerja kita silver Jubili. Ketika kita santos yang golden Jubili. Ketika kita Mayralborn sem ke diamond Jubili. Jika kita menyusun senam ke platinum Jubili, jika kita ucis pas senam centenary, macam kata. Begini kita mau jam, kita ikan mau, apa ikan cendin yang ditinggalkan di jom benar. Khuborjylla kami ini kejungi, ni ada pandang santos senam kejelang ini. Ila Roy, ila Yai, ila Nankiu. Lagi benda yang berkaya. Dari Bohoi distrik kami ini kejungi, bila dia tentang ratusan senam ada teman. Bila rakyat seluruh Jubili, yang dari Bohoi distrik, kami ini mati, kami ini banyak aktual di sini. Ikan hun kiseng berkaya. Kila andai kiseng ulang, kila andai di balang, kila andai kenhun berkaya, kila andai school, kila jurakhe, ya kini ki maunya berkaya. Mendadak sini dalam hal ini Khubor atau kepangnya, hukum Benongko Area Welfare Association, biasa hilang dia Kmen lah, ya terjadi ratusan senam yang juga di nadu berkat kendai teritu Oktober, senam ajar, ya kabar nasdam, ya dengan tenun. Umbala bersungguh
kaneka association lani kaneka kenhun kadai ka bala judan benta agi benta kibal khair naga benta bantum tikna pahalon katu ka moto ka bakti sidan kabakan saphano ka empower women, uplift children and build the future by advisor in alam abang ihailin ya kaneka moto ka jungki ani jungku Kalau saya, ya dari mereka menjadi, ada pola ke belajar, hari ini kita berkaya. Kalau sisa kapor, kalau semua tu nak, jing syakri, kalau dakbiang, walang idang lang manle kamha, shushu. Kamoto jong kaseng Nawwa, kade empower women, kamot ban fit Khubor ya kilong Kmen kikentai. Nanta uplift children, ban kentiu, ya kikon kikti jongi, hake emlang salam society jongi. But kunjo to build a future, bantai ya kalawai kabapurnai, nanta kikon kikti jongi, kilong Kmen kikentai, kibadon kam ya kajingdon kam jongi. Kung kilong Kmen ya tray arpusan snen. Kaya kalau suatu nada kalau kejadian tersyahan iwe. Kasih Nawwa kamde ke pressure group. Ni tray nak kita jumpa kamtam jongki. Kena kita ki beriu kita guna ke Kmen. Children especially nanti contain nanti no nanta ya kena ya contain ki bahas pep school nak shiten. Nanta ni aji training ya kini Samla kita dan dia Jubili jongki bagi aja training kita bonjan awareness kita PTUI dan yang pelat ya ka souvenir jongi PTUI ya ki kam kijing tray jongi lani ki activities jong association barokoi lana yang ni kan shot simpol bangkuli patani kijing tray jongi kan nong la bandong kelab kijing rat jongki rambak shnong. Pastor, thank you so much. Ketika Syam jopi nak Khubor nak judan function ni. Kiwe kiran pasdong kiwe kidong jakam nak Khubor Khot subhai ni. Abang ni pelong ke awareness program. Ki topik lagi ki subject lagi ki theme ke prepare ban pelong ki jingkem dek penriu. Ya ki kena school, ya ki long Kmen, hasnong. Jadi kai bahon jat ni la persyang da Allah. Perkawai ke ini bang ni, bang saya sin dalam bang ni kit jong ka Nawwa ni yang persyang iwe. Ni long ki bahon kam, ni dot la ki jong kam, bon ni patrol office bon ni kine ki nong kai. Na ta kada ni dot ka duty la jong ka kia. Hendai wak na tahu aku ni dot kam kini ki kam ni persyang iwe ni pati ki kam hamtu hamne kenal bakat kam kan yapen. Oke, ini ba susunat kelong ba ni kasih Nawwa ni biar compete dan ya kok berkiwe berkiseng. Kata kalau kebetulan kam ha ko kilong Kmen. Kmen Welfare Association in art yaw NEHU. Okay. Raging but you can't get this far.
di sekelilingnya, lebih boleh. Misalnya itu simple sweetly. Members tadi. Thank you. Tidak disukui berperang, dia bergerak, menjadi mentah ada di negeri yang kaya. Oleh sebab